Acara ini disponsori oleh Pamirsa kasus demam berdarah dengue keuningin saya nincap. Wenten petugas pasien 700 pasien sane kerawat sangkani ngelegu Aedes aegypti. Nampanin indike inucap RSD Mangusada taler sampun ngawawahin bed. Anut gatra sane keterima ring penguntat Juni warsa kalih tali kolih likur wentenan pasien sane kerawat langkungan 700-an diri nyelehin kanan punika Direktur Utama RSD Mangusada Dr. Iwan Darto ngaptiang majeng kramo mangda nicapang rasa waspada ring pengelalahan penyebaran DBD. Dr. Iwan Darto kasus DBD Mosang ring Badung kanan DPD sampun nincap RSD taler nainin kekosekin pengerawah pasien DBD anduk polih perawatan. Kantos ring bulan Juni warsa kalih tali kalih likur sanelintang pasien positif DBD mungguh ring wilangan 700-an diri. Paikatan dane taler ngaptiang majeng keramo mangdane state ngerakse keresikan widangan suang-suang. Sampunang kantos wenten embangan toyo pinaka genah penglimbakan legu. Rauh mangkin pasien sane kerawat akehan positif DBD langkungin 50%. Saking genah pasirepan sane kesiagayang nanging paikatan dane nenten nguredang wewidangan pengerauh pasien inucap. Sane mangkin wenten sata 13 bed ring RSD Mangusada. Wenten 100 pasien DBD sane nainen kerawat ring Arahina. Duaning asepunika paikatan dane mausang pasien DBD nenten kepanggih rahat. Nanging state kaican ayahan pineh becek. Parwata Bali Pos nguning